Si belut tadi coel lagi karena sambal ijo. Aduh, mantap emang. Oh. Garing. Assalamualaikum Baraya, ketemu lagi dengan abahnya Usup. Nah, bagaimana Baraya, sehat? Ya, nuhun upami sehat mah Baraya, alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga Baraya dipaparinan kesehatan, kegiatan. Sekarang Abah Usup mau makan. Ini ada menunya. Ini ada belut. Ada lagi nih belut. Ini kesukaan Abah ya, gelut. Belut sama kerupuk, sambal ijo, ada tempe goreng. Ini nih bonteng entah. Pokoknya Abah mah mantap ya mah. Geus mah gagal deui ya makannya. Yo Baraya, Abah urang mimitian ayeuna makan malam Abah. Sebelum makan Abah mau doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Minum dulu Abah na. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Abah sambil siduru gimana Abah ya. Aduh ya karena cai di Abah teh ya. Pokoknya mah mantap ya mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya gonteng. Ada tempe. Aku mantap Abah. Si belut tadi coel lagi karena sambal ijo. Aduh, mantap emang. Oh. Garing.
Mantap ya Maya.
Mantap. Harus cai Abah dah.
Aduh. Mantap ini. Baraya, alhamdulillah ya Abah, nikmat dahar. Emang si Abah mah tukang macul karena belut teh pangaresep mun di sawah ge meunang belut teh dikumpulkeun ku Abah mah digoreng. Mantap ayeuna mah mantap pisan Abah mah daharna ieu sareng goreng belut, kerupuk, sambal ijo, goreng tempe sareng bonteng, pokoknya mantap ieu mah tegep pisan. Nah, sekian dulu dari Abah Baraya. Nanti lain waktu dan kesempatan pasti dengan Abah ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.